تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ في هذا اليوم الطيب المبارك في دراسة اللغة العربية. Bismillahirrahmanirrahim. Шейх хафизахуллаху таala, Аллах таала мактууларды айтып, жана пайгамбарга, анын сахабаларынан үй бүлөсүнө салам салаваттарды айткан соң, бүгүн айтат. Андан соң бүгүн ушул берекелүү жакшы күндө деген Аллах тааланын жардамы менен араб тили боюнча сабактарды баштайбыз дейт. Араб тили боюнча сабактарды баштайбыз. وطالب العلم حتى يستطيع أن يفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فعليه أن يكون متمكنا من اللغة العربية. Жана андан соң устаз айтат, илим алуучу бул Аллахтын китебин жана пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн түшүнүп алгыдай үчүн ал деген араб тилин жакшы өздөштүрүш керек болот, жакшы өздөштүрүш керек. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: إن جعلناه قرآنا عربيا. وهذا يشير إلى أن الشريعة Устаз айтат, Аллах субханаху ва таала Куранды араб тилинде түшүргөн дейт. Араб тилинде түшүргөн. Жана айткан, биз аны араб тилинде түшүрдүк деп. Аллах таала Куранда өзү ошентип айткан аятта биз аны араб тилинде түшүрдүк дейт. وعلى طالب العلم الذي يريد أن يفهم مراد الله وأن يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فاهما للغة العربية وفاهما للخطاب العربي. Жана илим алуучу эгерде мына Аллах таала бизге эмнени айткысы келген, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бизге эмнени айткысы келген, ошолорду түшүнгүсү келген болсо, сөзсүз түрдө ал арабчаны түшүнүш керек болот. Араб тилин жана арабча сүйлөнүүнү, арабча кайрылууну адам илим алуучу билиш керек болот. واللغة العربية تتألف وتتكون من أقسام، من عدة أقسام، منها قسم التجويد، ومنها قسم الصرف، ومنها النحو، ومنها قواعد القراءة وقواعد الكتابة والتراكيب اللغوية. هذه كلها تجتمع تحت مظلة اللغة العربية. Жана андан соң айтат устаз, араб тили бул өзү бир нече бир бөлүктөрдөн турат дейт. Бир нече бир бөлүктөрдөн турат. Мисалы, тажвид илими, мисалы сарф илими, сарф деген ошо морфология деп коебуз. Анан наху илими, грамматика илими, ошондой эле окуганды үйрөнүү, жазганды үйрөнүү, сүйлөмдөрдү түзүү. نعم شيخنا. نعم.
وكما قلنا أن اللغة العربية تتكون من عدة تراكيب، والمنهج الذي سنسير عليه في دراسة اللغة العربية يتكون من الآتي. Demek ki biz düşündük demek Arap dili bir neçe bölüklerden turат eken. Al эми biz mına Arap dilini öğrenip turgan bizdin özübüzdün эми azыр кармана турган жолубуз ал азыр мына төмөндөгү нерселерден турат дейт Şeyh Aytat. المرحلة الأولى هي مرحلة قواعد القراءة وقواعد الكتابة. Birinci dengeli, birinci darajасы бул окуганды жана жазганды үйрөнүүнүн эрежелери. Окуунун жана жазуунун эрежелери. والمرحلة الثانية مرحلة التراكيب اللغوية، التراكيب اللغوية. Экинчи деңгээлде экинчи даража болсо бул ошо тилдик бир сүйлөмдөрдү сөздөрдү түзүүнүн эрежелери. والمرحلة الثالثة هي مرحلة النحو أو الإعراب. Эми үчүнчү деңгээл болсо үчүнчү даража бул наху деп коет жана айроб бул ошо грамматикалык талдоо боюнча грамматикалык талдоо илими. وهي بإذن الله أمور سهلة وبسيطة ليست صعبة. Жана бул Аллахтын уруксаты менен бул өзү негизи жеңил нерсе дейт. Бул эч кандай бир оор эмес. Бул аябай жеңил эле нерсе. وقواعد القراءة والكتابة تتضمن عدة مراحل. يعني أول باب سيقابلنا إن شاء الله وسنهتم به حتى ننتهي منه هو قواعد القراءة والكتابة. هذا أول باب. Жана биз айттык эми ушулардын биринчи даражасы эмне дедик? Окуу жана жазууну үйрөнүү. Бул өзү эле ушул биринчи даража бул өзү дагы канча бир деңгээлдерден турат. Эмне экен биринчи деңгээл эмне экен? Окуунун жана жазуунун эрежелери бул дагы өзүнчө бир деңгээлдерден турат өзү дагы. يعني أنا أرجو أو أتمنى أن تسجلوا هذه المراحل لأنها ستنفعنا كثيرا. نسجل هذه المراحل. Анан устаз айтат, мен сиздерден үмүт кылам ушул азыр айта турган деңгээлдерди, ушу даражаларды жазып калгыла дейт. Анткени булар өтө пайдалуу дейт, керек болот дейт. القاعدة الأولى هي قاعدة حفظ وقراءة وكتابة حروف اللغة العربية. حفظ وقراءة وكتابة حروف اللغة العربية على الطريقة الهجائية. Эми биринчи эрежеси, бул биринчи эреже айтат, бул окууну жана жазууну жаттап калуу, ушуну үйрөнүү боюнча дейт. Эмнени? Араб тилинин тамгаларын. Чыныгы мына араб тилдин өзүндө мына араб тилинде ошо луга аль хижаия деп коет. Ошол чыныгы араб тилинин өзүндө кандай жазыла турган болсо, мына ошондой жолдо жазууну араб тилинин тамгаларын жазуунун жана окууну үйрөнүү. والمرحلة الثانية إضافة الحركات الثلاثة للحروف العربية أو الهجائية. إضافة الحركات الثلاثة لهذه الأحرف. هذه هي المرحلة الثانية من الباب الأول في قواعد القراءة والكتابة. Эми бул окуунун жана жазуунун эрежелеринин экинчи даражасы айтат. Бул жана 3 харакат деп коебуз, 3 харакат. Ошо аракеттер деп айтылып жүрөт. Ошолорду мына буга чейин биринчи деңгээлдеги жана биринчи даражадагы араб тилинин тамгаларын жазган, ошо араб тилиндерине кошуп жазганды үйрөнүү.
Harakattар boyunca harakat. والمرحلة التي بعد ذلك هي مرحلة السكون. كيف أتغلب على الحرف الساكن وأقرأه وأكتبه. Jana üçüncü dengeli, üçüncü daraja bul degen sukun boyunca, sukun boyunca, sukundu degen мына тамгаларга сөздөргө кошо турган болсок, сөз кандай өзгөрүлүп калат, жазуусу жазмасы кандай өзгөрөт, ошол боюнча болгон даража. بعد مرحلة السكون سنأخذ إن شاء الله المدود الثلاثة. المدود الثلاثة. Эми бул үчүнчү даражадан кийин, төртүнчү андан кийин келе турган даража бул маттар тууралуу, мат деген бул созулмалар тууралуу. Үч созулма бар. Араб тилинде ошол үчөө тууралуу айтабыз, сөз кылабыз дейт. بعد ذلك سنأخذ الشدة، الحرف المضاعف أو المشدد. Жана мындан кийинки 5-даража бул деген шадда боюнча, шадда жанагындай удвоенный деп коебуз, ошол боюнча сөз кылабыз. Бул эмне? Бул 5-даражасы. وهناك تبقى عندنا أشياء يسيرة كاللام الشمسية والقمرية وألف الوصل وألف القطع. هذه كلها أمور يسيرة إن شاء الله. كل القواعد التي ذكرناها بسيطة جدا وسهلة جدا، ليست صعبة. Жана ушуларды алган болсок, мындан соң анан кийин жеңил эле, эң эле жөнөкөй эле нерселер дагы, кээ бир нерселер калып калат. Мисалы, лям шамсия жана лям аль камария деп күндүк жана айдык болгон лям тамгасы тууралуу, жана ошондой эле алиф деген, алиф аль васл ва алиф аль кат деп коет. Алиф деген бөлүнө турган жана улантыла турган деген ушу кээ бир жеңил болгон эрежелер эле калат. Иншалла bunun barısı teң bizge жеңил болот дейт иншалла. لكن لننتبه إلى أمر مهم سيساعدنا جدا، وهو أن كل القواعد التي ذكرناها مبنية على حفظ الحروف والقدرة على نطقها وكتابتها. Жана айтат, мына биз ушунун баарысы, буга чейинки айткан бул ушул биринчи деңгээлдин болгон ар бир даражалары өтө бир маанилүү бир ишке, маанилүү бир нерсеге негизделет дейт. Ушул нерсени биз жакшы түшүнгөн болсок, бизге өтө жеңил болот бул иштеринде. Бул эмне болгон маселе дейт, айтат. Бул тамгаларды жаттоо, аларды айтуу, туура айтуу жана деген аларды туура окуганды билүү. يعني المقصود أن حفظك للحروف بطريقة جيدة سيسهل عليك الأمر جدا، وستجد الأمر يسير. أنا أحاول أن أشرح لك وأبسط حتى تفهم. انظر إلى هذه اللوحة مثلا، ما أدري هل هي واضحة أم لا، ربما نعم، واضح. تكون معكوسة. هذا ألف. الألف إما عليه فتحة أو كسرة أو ضمة أو سكون أو شدة، هو في النهاية ألف. إذا استطعت تمييز الألف من بقية الحروف سيسهل عليك إضافة الحركات والأمور الأخرى عليه. Маанisi кандай дейт? Демек биз мына тамгаларды жакшы жаттап билишибиз керек дейт. Жакшы жаттап, жакшы айырмалап билсек болот. Ушуну билсек эле мына бизге болгон нерсенин баары бизге жеңил болот дейт. Анан мисалы мына шейх өзү жазып көрсөтүп берип атат. Мисалы могу назарыңыздарда могу алиф тамгасы, ол араб тилинде алфавиттин эң биринчи болгон тамгасы мына алиф тамгасы. Мына биринчиде үстүндө фатха менен турат, астында кийин касра менен, анан домма менен, анан сукун менен, анан шадда менен турат. Мына ушуларды мына алиф тамгасын айырмалап жакшы билген болсо эле, анан үстүнө мына могу харакаттарды коюп кете берет. Сукунду, шадданы коюп, мына адам ошону үйрөнүп алат. Эң башкысы эмне экен? Адам тамгаларды жакшы айырмалап, жакшы жаттап алыш керек.
وإن شاء الله نحاول أن نضع لأنفسنا خطة زمنية للانتهاء من كل مرحلة. نضع لأنفسنا خطة زمنية للانتهاء من هذه المراحل تباعا. жана биз өзүбүз мына ушул араб тилин үйрөнүп аткан ушул даражаларда дейт, ар бир даражасын бүтүргөнгө бир өзүнчө бир убакыт коебуз дейт да. Мисалы биринчисин бүттүк деп мына ушул бир убакытты бир заман менен белгилеп турабыз дейт. Иншалла ошо менен карманып анан ушу сабактарды уланта беребиз иншалла. القواعد التي سندرسها إن شاء الله هي مزيج وخليط مما ألفه أهل العلم من القاعدة النورانية والقاعدة البغدادية وبعض الأمور الأخرى. انتقيت هذه الأمور وتها في قواعد، وبإذن الله سنأخذ قاعدة قاعدة. فالمقصود أنه لا بأس أن يستعين الإنسان بالقاعدة النورانية أو البغدادية بمثل هذه الأمور. Жана биз мына бул ушул окууну жана жазууну үйрөнө тургандагы эрежелер дейт. Бул бизге ошо аалымдар бизге көрсөтүп берген эрежелер дейт. Анан ошо аалымдардын китеби атактуу болгон ошол эки китеп бар. Ошол кайда Нурания, анан кайда Аль Багдадия деген бар. Мына ушул экөөнү негиздейбиз дейт, ошол жактан алабыз. Жана демек мындан эмне түшүнөбүз? Демек өзүңөр деле ошол эки китепке таянып, ошондогу болгон дагы окуганды жана жазганды үйрөнө берсеңер эч нерсе болбойт дейт, жакшы дейт. Демек ушундагы болгон биз мына келген бизге аалымдар айткан эрежелерди бирден алып ошо үйрөнө беребиз дейт иншалла. وأنا أريد أن أسأل سؤالا: هل في إخواني الكرام أخواتنا الفاضلات من يحفظ حروف اللغة العربية أو بعضها؟ Жана устаз сурап жатат. Бул жана биздин азыр сабактагы угуп отурган ушу биздин урматтуу бир туугандарыбыздын арасында ушу араб тилин тамгаларын жаттагандар барбы? Толугу менен же болбосо кээ бирлерин жаттагандар барбы дейт. هل نستطيع أن نعرف كم واحد يحفظ الحروف أو لا أم صعب الآن؟ Сахыл иши. Эгерде билген болсоңуздар, колдоруңузду көтөрүп койсоңуздар болот. Ал жакта колду поднять руку деген немеси бар, өзүнүн функциясы бар, ошо менен эмесеңиздер болот. ولا هذا يعني ارفعوا أيديهم يا شيخنا. هل ترى؟ هذا جيد معناه جيد أنهم يعرفون الحروف. Я не могу поднять, брат, خمسة. جيد ممتاز ممتاز جدا، هذا يساعدنا كثيرا. أظن يا شيخنا غالب الإخوة هم يعرفون والحمد لله. جيد جيد، سنعرج عليها سريعا، ومعرفتهم بهذه الحروف ستساعد في تخطي هذه المرحلة. تسمعني؟ نعم، دقيقة مرة ثانية. نعم، أقول معرفة الإخوة بهذه الحروف سيساعدنا على سرعة إنجاز هذه المرحلة، وهي حفظ الحروف وقراءتها وكتابتها. демек алхамдулилля ошо биздин туугандарыбыз силер ошол тамгаларды билгениңер бизге өтө жеңил элек дейт иншалла. Демек тез эле ушу биринчи даражаны тез эле бүтүрүп коет экенбиз дейт. Эмнени окууну жана жазганды тез эле үйрөнөт экенбиз иншалла. طيب، يعني الأصل أنه كان من المفترض أن يكون معي سبورة وقلم في هذا اليوم، لكن إن شاء الله في الدرس القادم سأجهزها وأرتب الأمور لتكون معنا السبورة والقلم. Жанагыбыз айтат, негизи бизге деген ушул бир доска, анан бир калем керек эле дейт, жаза турган. Эми бүгүн болсо шейх аны даярдаган эмес экен, иншалла мына кийинки сабактарга мен даярдап келем дейт. Доска менен анан калем менен бизге көрсөтүп берип, ошентип өтөбүз иншалла. طيب، سنأخذ بإذن الله تعالى الآن سريعا هكذا بعض الأمور أو بعض الحروف التي معنا. أول حرف من حروف اللغة العربية
يقابلنا هو حرف الألف، وهكذا تكون كتابته. ما أدري هل هو عندكم الآن يظهر بطريقة صحيحة أم الكاميرا نعم معكوسة يا نعم واضح يا شيخنا. Эми мына айтат биз эми биринчи мына ала турган тамгабыз бул деги мына алиф тамгасы дейт. Мына силердин алдыңарда мына шейх көрсөтүп турат. Мына эң биринчи тамга. هذا يسمى يا شيخنا الحبيب، هذا يسمى سطر، يسمى سطر. الخط الطولي هذا الأفقي يسمى سطر. الألف كتابته الصحيحة هكذا، لا ينزل أسفل السطر ولا يكون أعلى السطر، فقط من السطر للسطر. فإن كتبه إنسان هكذا يكون خطأ، يكون خطأ. الألف لابد أن يكون بهذه الطريقة. Мына бул жазуунун эрежеси кандай? Мына силердин көзүңөрдө мына тургандай араб тилинде сатыр деп коет. Линиялар, мисалы линиялар болот. Мисалы үстүңкү менен алдыңкы линиянын көрдүңөрбү? Мына эч жагына чыгып кетпей, мына алиф тамгасы ушундай болуп жазылат. Мына асты линиядан башталат да үстүңкү линияга чейин келет дагы. Жана бирок мондай линиянын ортосунда болуп жазылып калса, мына азыр шейх көрсөткөндөй, же болбосо мондай линиянын тигини четинде мисалы үстүңкү жанагы хамзасы деген өйдө чыгып кетсе, же болбосо ылдый түшүп кетсе, мына ушунун баары тең ката болот. Мунун баары ката жазылышат. Эмне кылат? Мына алиф деген туура жазуусу жанагындай мына оң жакта биринчи шейх көрсөткөндөй شيخنا الصحيح ما يذكر الآن شوية. نعم هذا هو الصحيح. نعم شيخنا. نعم мына نعم мондай هذا шейх الصحيح. көрсөтөт. Мына ушундай болуп туура жазылыш керек. Мына көрдүңүздөрбү? Могу линиясы деген ошо алиф тамгасынын линиясы мына линиянын астынан башталат дагы үстүңкү линияга келип такалат. Ошо ортосунда. А мондай туура эмес. Мына шейх көрсөтүп аткан бул туура эмес. Жанагындай линиянын ортосуна келип калгандыгы бул туура эмес болот. الحرف الأول يقال عليه ألف، يقال عليه ألف. والحرف الثاني يقال عليه باء. الحرف الثاني يقال عليه باء. باء وتاء وثاء ثلاثة حروف متشابهة لدرجة كبيرة في الرسم، الباء والتاء والثاء. Мына бул биринчи тамга эмне болду? Мунун аталышы алиф деген тамга болду. Экинчи тамга ба деген тамга, жана та деген тамга, жана са деген тамга. Жана ушул ба, та, са деген үч тамга үчөө тең окшош дейт. Үчөө тең окшош, жазуусу бирдей болот. وهذه كتابتها لعلها تكون واضحة إن شاء الله. هذه الباء منقطة نقطة أسفل منها، والتاء تحتوي على نقطة تاء، والثاء تحتوي على ثلاثة نقاط. Мына бул ошол биз айтып кеткен мына үч тамга ушундай болуп жазылат. Мына мындай лодка сыяктуу болгон ушундай бир чийин болот дагы. Анан астында бир чекит болгон болсо, бул ба тамгасы, үстүндө эки чекит болгон болсо, бул деген та тамгасы, жана үстүндө үч чекит боло турган болсо, бул са тамгасы. نعم. هل نستطيع أن نسمع منهم من ينطق هذه الكلمات، هذه الأحرف؟ نعم نستطيع شيخنا. ألف باء تاء ثاء. Эми мына сиздерден сурап жатат, кимиңиздер ошону кайталап айтып бериңиздер ушу тамгаларды. Кол көтөрүп, анан ушул үч тамганы айтып бериңиздер дейт. Азыр кол көтөрсөңөр микрофонуңузду кийгизөм, анан туура айтып бериңиздер шейхке. من عنده القدرة يقرأها يسمعنا لنسمع الألفاظ ونتحقق منها. Тууралап неметкенге мына азыр мүмкүнчүлүктөр бар. Айта бериңиз. Рустам Мурат. ألف باء تاء ثاء. ما شاء الله، جيد، نطق سليم وجيد. طيب الأخ الذي قرأ، ما هو هذا الحرف؟ Сиздер сурап жатат, могул кайсы тамга дейт? تا. تاء، أحسنت. وهذا الحرف؟ تا. وهذا الحرف؟ ألف.
أحسنت، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. جيد. الله تعالى sizga yaxshiliklarni bergan bo'lsin deb yaxshi deydi, yaxshi. طيب نحن نعرف الذين يعرفون هذه الحروف. الذي لا يعرف هذه الحروف يرفع يده. نريد أن نعرف كم إنسان لا يعرف أو كم طالب معنا وطالبة لا تعرف معنى هذه الحروف. Эми мына биз азыр билгибиз келип атат. Ушу сабакта биз отургандан кайсылар билет жана кайсылар билбейт. Билбегендер болсо, ушу тамгаларды билбегендер болсо, колуңуздарды көтөрүп коюңуздар. نعم هناك واحد من الإخوة يا شيخنا. فقط واحد الذي لا يعرف، البقية يعرفون. نعم هكذا. طب أجل هو الذي، ما دام البقية يعرفون، هو الذي يقرأ معنا هذه الحروف حتى نتأكد منه. طيب جميل. Мына бул Чыңгыз байке бирөө сиз эле билбейт экенсиз, ошондуктан сиз окуп турасыз, жана ушу сизге таянабыз деп бул жактан сиз билишиңиз үчүн. هو يقرأ الآن؟ نعم يقرأ، يسمعنا، يقول معنا ألف باء تاء ثاء، أو هو يظهر على الصوت وأنا أقرأ وهو يردد وعي حتى أتأكد من قراءتي. Эми Чыңгыз байке микрофонуңузду күйгүзүп окуңуз дейт мына шейх жактан. Окусаңыз анан тууралап туруп кетсиңиз. ألف باء ألف تاء باء، هذا باء. Бул ба дейт. با تاء تا ثاء. ثا الباء نقطة واحدة من أسفل. Ба дейт мына эми астындагы бир чекит менен болот. والتاء نقطتين من أعلى. Ал эми та болсо үстүндө эки чекит болот. والثاء 3 نقاط. Ал эми са болсо мында 3 чекит болот. ألف باء تاء ثاء. رددها. Кайталаңыз ушуларды. ألف با تا ثا. جميل، بارك الله فيك، بارك الله فيك ونفع الله بك. جميل. إذا أعتقد أن الجميع الآن يعرفون ال4 حروف هذه، صحيح أم لا؟ Сахих шейхана. Демек, муну Жай. бардыгыбызды ушул 4 тамганы тең билет экенбиз дейт. Алхамдулилlah. Жакшы. طيب إذا ننتقل إلى 3 حروف جديدة معنا، وهو حرف جيم حاء خاء. جيم حاء خاء، 3 أحرف معنا: حرف الجيم وحرف الحاء وحرف الخاء. وشيخنا وما ذكرنا أن أعتذر يعني أن الحروف هذه ال3 الباء تاء ثاء كيف يكتب على يعني على السطر هكذا. نعم شيخنا. نعم على السطر. نعم أحسنت، بارك الله فيك. يعني أنا أريد أن أؤجل هذه النقطة حتى تكون معي السبورة حتى لا أشوش عليهم. جميل. طيب. فقط بس نعرف نتصور الحرف ونحاول نقرأه، وبعد ذلك نأخذ حصة كاملة على الحروف التي على السطر والتي على أسفل السطر والتي على أعلى السطر. جميل. эми бул жакта устаз айтып жатат, мисалы буга чейинки айткан 3 тамга ба та са тамгасы мына өзүңүздөр көргөндөй мындай линиянын өзүнө мындай жазылат да, линияда болот жана сатырда болот да. Анан өйдө чыгып кетпейт, ылдый түшүп кетпейт. Так линияда менен бирдей болуп жазылат. Анан бирок бул тууралуу дейт. Кандай жазылат, линиянын үстүнө жазылабы, астына жазылабы, линиянын өзүнө жазылабы, булар тууралуу доска болгондо анан өзүнчө булар тууралуу дагы өзүнчө кылып сабак өтүп коелу дейт. Кийинки жылдырып коелу дейт. Эми кийинки айта турган шейх айтып аткан бизде кийинки тамгалар, кийинки 3 тамга бул деген جيم тамгасы жана ха тамгасы жана خا тамгасы. نعم. أنا ما أدري هل الصورة الآن تظهر عندك يا أبا إسماعيل؟
تصغر يا شيخ. معدولة أم معكوسة؟ لا 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 لا، غير ليس معكوس جميل شيخ. صحيح. يعني كتابتها صحيحة، أنا تظهر عندي بالكاميرا معكوسة. لا لا لا، عندنا صحيح شيخنا. طيب الحمد لله، جيد. طيب الثلاثة حروف يعني الجيم والحاء مكتوبة بطريقة صحيحة، الجيم والحاء والخاء، نعم نعم صحيح و- صحيح. أما على العكس؟ نعم لا 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 شيخنا، صحيح صحيح. جيد الحمد لله. الثلاثة أحرف الجديدة التي معنا أيها الإخوة الأفاضل، حرف الجيم والحاء والخاء رسمهم واحد، لا يختلفون في الرسم، في طريقة الرسم أو الكتابة لا يختلفون، إلا أننا نزيد في الجيم نقطة من أسفل، والخاء نقطة من أعلى، والحاء خالية من النقاط. мына бул урматтуу бир туугандар дейт, мына бир туугандарыбыз мына мына назарыңыздарда могул 3 тамга, мына жим тамгасы биринчиси, мына оң жактагысы мына бул жим тамгасы, андан кийин мына ха тамгасы ортосундагы, жана бул деген хо тамгасы, мына бул сол жактагы мына үчүнчүсү. Мына үчөөнүн тең жазмасы бирдей жазылат, бирок айырмасы эмне? Айырмасы деген мына могул биринчи жим тамгасынын астында деген чекит болот. Ал эми хада болсо эч кандай чекит жок. Жана хода болсо мына үстүндө бир чекит болот. Мына ушул ата негизинен жазмасы бирдей, бирок ушул чекит менен эле айырмаланат. طيب من الإخوة لا يعرف هذه الحروف الثلاثة؟ أولا نأخذ من يعرفها كتابة ونطقا. نعم. Ким окуп айта алат? Ушул тамгаларды ким окуп туура айта алат? Бир колуңузду көтөрүп айтсаңыздар. Микрофонду күйгүзүп айта бериңиз Бактияр аке. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء. أحسنت، بارك الله فيك. الله جيد. فيك بارك الله. طيب إذا هذه الحروف الجديدة التي معنا في مجموعة من الطلاب أيضا أو مجموعة من الإخوة الكرام لا يعرفونها جيدا. جيم حاء خاء، جيم حاء خاء، هكذا كتابتها. هل يستطيع أحد أن يكتبها سريعا ويظهرها لنا؟ نعم. Демек сиздердин араңыздарда ким жаза аласыңарбы? Же мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо тезирээк азыр жазып, анан бизге көрсөтүп бере алганга мүмкүнчүлүктөр барбы? Сиздерде сол жагыңыздарда камеранын күйгүзгөн жак бар. Ошол жактан силер көрсөтсөңүздөр болот. Жазып туруп бизге көрсөтсөңүздөр болот. Жаза аласыңарбы? يكتب ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء. Мына ушундай кылып жазсыздар. Мына буга чейин алган тамгалардын баарын тең ким жаза алат азыр? Жазсаңыздар болот, анан бизге көрсөтөсүздөр бул жака. Ким жазат? Эгер жазсаңыз, мүмкүнчүлүгүңүз болсо жазыңыз. Жазып, бул жака анан камераны күйгүзүп көрсөтөсүз. لو شيخنا الآن واحد من الإخوة هو يكتب. جميل جميل. أي منهم يكتب وننظر؟ الجميع يكتب ونختار عشوائيا من استطاع الكتابة فيكم، والذي لا يتقن سنأخذ تصويت، يقول أنا لا أتقن حتى نضع له الحلول كيف يتقن. Барыңыздар эле, ким мүмкүнчүлүктөр болсо барыңыздар эле жаза бериңиздер дейт. Анан силердин араңыздардан ким араңыздардан бирөөнү тандайбыз, анан ошону көрсөтөбүз дейт. Мүмкүнчүлүктөр болсо жазыңыздар, барыңыздар. Жазып
Үйрөнүңүздөр, азыртадан жазып мына бул жеңил кээбилерге жеңил көрүшү мүмкүн, бирок мына өтө маанилүү. Мына ушундай устаз көрсөтүп атат, мына силерге көрсөтүп аткандай кылып жазыңыздар ушундай кылып. جميل، أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك، هذا جميل جدا، كتابة سليمة ورشيقة وطيبة. Мына жакшы дейт, мына туура жазылган экен дейт. Мына өздөр көрүп турасыздар, мына бизде бир тууганыбыз көрсөтүп атат, мына азыр ушундай кылып өзүңүздөр да жазып устазга көрсөтсөңүздөр болот, текшерет сиздерди. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء. طيب. Жазганда болдубу? Да, болду эми. طيب. هل بعد هذا الشرح والتوضيح والقراءة نعم. من الذي لم يستوعبها حتى الآن؟ هذه الحروف السبعة، من الذي لم يستوعبها جميعا؟ يرفع يده. نعم. Ушул мына 7 тамганы алдык. Ушинтип түшүндүргөндөн кийин дагы түшүнбөй калгандар, толук ушул билбей калгандар дагы барбы? Ошондой болгон болсо колуңуздарды көтөрүңүздөр дейт. Ушул 7 тамганы билбей калгандар болсо колуңуздарды көтөрүңүздөр. Тартынбаңыздар. نعم الحمد لله شيخ، أنا أفهم كله الحمد لله. جميل جدا، جميل. إذا سننتقل إلى حرفين جديدين، هو حرف الدال والذال. دال ذال، هكذا يكتب، دال ذال، دال ذال، دال ذال. Demek barыңыздар ушул жакшы тамгаларды буга чейинкилерди түшүнгөн болсоңуздар, анда кийинки 2 тамгага өтөбүз. Бул деген даль тамгасы жана заль тамгасы. Мына даль тамгасы жана заль тамгасы. Мына силер көрүп турасыздар. هل فيها صعوبة الحرف الدال والذال؟ دال ذال. Кандайдыр бир оорчулуктар болгон жокпу? Мындай кыйынчылыктар бул 2 тамга боюнча. شيخنا عندنا الصعوبة متعلقة بالنطق يا شيخنا، المنتشرة في بلداننا أن عندنا الحروف هذه مثلا الثاء والذال والضاء الذي فيها شوية من الإدغام. الحروف اللثوية. كيف؟ الحروف اللثوية التي يخرج شيء من اللسان فيها. نعم لثوية. هذا عندنا إشكال يا شيخنا. لا، أنا سهل جدا. شوفوا، انظروا إلى اللسان. نعم. هذه الأسنان العليا وهذه السفلى. الحروف التي ذكرها أخونا الفاضل أبو إسماعيل يجب إخراج طرف اللسان قليلا بين الثنايا العليا والسفلى، فأقول هكذا: ذال ذال ذال، أو ضاء ضاء، أو ثاء ثاء، ذال ثاء. فقط طرف اللسان يخرج يسيرا بين الثنايا العليا والسفلى، بين الأسنان العليا والأسنان السفلى. نضع اللسان، جزء من اللسان يسير بين الثنايا العليا والسفلى، بين الأسنان العليا والسفلى. نعم. يخرج الحرف صحيح المعنى. نعم. жана бул жакта биздин ошо мамлекеттерибизде өтө жайылган бир ката бар, оорчулук бар ушул тамгаларды айтууда. Мына 3 тамга бар, араб тилинде 3 тамганы бизде ошо жайылган ката бар. Бул кандай? Мисалы
Sa tamgaсын bizde sa деп эле айтып коёшот да. Sa, анан zal, анан azzo болгон ушу 3 тамгада бул деген адам ушуларды айтып атканда кичине тилинин учу эле, ушу тилинин кичине эле болгон бир учу деген алдыга чыгыш керек болот. Кандай чыгат дегенде, могул үстүңкү тиштер менен жанагы ылдыйкы тиштерге ошо кичине алдыдан мына шек көрсөткөндөй кичине алдыга чыгат. Ошолорго тиет дагы. Ошентип анан адам айтканда, са деп айтканда, же болбосо zal деп айтканда, же болбосо зо деп айтканда мына ушунда туура айткан болот. Демек эмнекен кичине адам алдыгараак кичине тилин чыгарыш керек болот. Чыгарганда анан айтуусу туура болот. طيب الآن هل الجميع يستطيع قراءة الدال والذال أم فيها إشكالية؟ Эми бул жакта суроо, баарыңыздар эле ушул эки тамганы туура айта аласыздарбы? Эмнени zal менен assa тамгасында буга чейин алдык го. Sa менен zalды баарыңыздар эле айта аласыздарбы? Чыңгыз байке, сиз айта аласызбы? طيب نريد أحد الإخوة الأفاضل نعم. يقرأ لنا هذه الحروف إلى حرف الذال من الألف إلى الذال غير الذي قرأ في المرة الأولى. Тайып. Эми сиздердин араңыздардан мына буга чейин окуй электерден мына могул ушул баардык тамгаларды мына алифтен баштап ушул залга чейин тамгаларды окуңуздар дейт азыр. Окуп бериңиздер. Ким окуйт? Эме колдук эме микрофонду күйгүзүп окуй берсеңиздер болот. Уялбаңыздар, тартынмаңыздар, сиздерди устаз күтүп атат. ما يستطيع أحد القراءة حتى الآن؟ جيد، تفضل. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال. بارك الله فيك، قراءة ممتعة وجميلة، جزاك الله خيرا. جيد جدا. بقية الإخوة على استطاعة من قراءتها أم هناك من يجد صعوبة في إدراكها حتى حرف الذال؟ Эми калган угуучулар, сиздер баарыңыздар эле туура окуй аласыздарбы, же болбосо окуй албагандар дагы барбы? Кыйналгандар барбы? ألف نعم. لا باء تاء ثاء جيم ها خاء حاء حاء. حاء أحسنت، حاء أحسن، هذا حاء، نعم، خاء جميل، دال أحسنت، ذال. جميل، بارك الله فيك، Жакшы. جميل جدا، جيد جيد. وواحد من الاخوه شيخنا هو ايضا لا بأس، مهم. الذي يريد أن يقرأ يقرأ، لو قرأ الجميع لا بأس بذلك. Чыңгыз байке, окуңуз сиз дагы. Alif ba ta sa jim ha حاء، ha نعم، kho جميل dal جميل، zal. أحسنت، بارك الله فيك، رائع. الله فيك بركة. Өтө сонун. طيب.
هل يريد أحد آخر أن يقرأ؟ Дагы ким окуйт? Же болдубу? Окуучулар барбы? خلاص يا شيخنا جيد. آخرين الحمد لله يعرفون. طيب الحرفين الذي بعد ذلك هما حرف الراء والزاي. راء وزاي، راء وزاي، هكذا. حرف الراء والزاي هما من الحروف السهلة. راء زاي، راء زاي. Мында кийинки болгон дагы биз ала турган эки тамга мына бул шейх айтып аткан мына ро тамгасы менен анан зай тамгасы. Бул эң жеңил тамгалардан мына ушундай кылып жазылат. Мына өздөрү көрүп турасыздар мына ро анан зай тамгасы. إذا تكون الحروف من البداية ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. Мына көрсөтөр башынан баштап мына шейх башынан аягына чейин бизге окуп берди. جيد وجميل ورائع جدا. هل يريد أحد القراءة إلى حرف الزاي من الإخوة الذين لم يقرأوا؟ Буга чейин окуй электерден ушу зайга чейин окуп берүүчүлөр барбы? Окуңуздар. Амангелди байке окуй бергиз. Микрофонуңузду күйгүзүп атасыз. Окуй бергиз. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي. بارك الله فيك، أحسنت كثيرا، الحمد لله، جيد. هل هناك أحد من الإخوة لا يعرف الحرفين الجديدين قراءة ولا كتابة؟ هل بقيت عنده صعوبة؟ هل لا يستطيع قراءتها؟ أي إنسان عنده إشكالية في أي حرف فيما مضى يرفع يده. Ушул жаңы алган тамгаларды окуганды же жазганды билбей калгандар, түшүнбөй калгандар барбы? Болсоңуздар колуңуздарды көтөрүңүздөр. Же болбосо кимдин гана ушул буга чейин алган тамгалар боюнча кандай бир оордук, бир кыйынчылык боло турган болсо, колуңуздарды көтөрүп айтсаңыздар болот. الحمد لله الجميع يعني يعرفونها إلى هنا، إلى هذا الحد. جيد. طيب دقيقة الآن. تفضل لا بأس. هناك يعني إحدى الأخوات أظن عندها إشكالية. في أي حرف عندها إشكالية؟ في أي حرف من الحروف؟ والآن هي الآن تكتب. لا بأس، لا بأس بذلك. эжекелер угуп турган эжекелер сиздер деген микрофонуңузду күйгүзбөй жазсаңыздар болот. Мага жазсаңыздар анан биз устазга айтып беребиз. Личкага жазсаңыздар анан мен устазга бул жакта мындай оорчулук болуптур деп анан айтып берип койсом болот иншалла, кыйынчылыктар болгон болсо. لا يا شيخنا خلاص. جيد جدا، الحمد لله. هذا ننتقل إلى الحرف الجديد وهو حرف سين وشين. سين وشين، سين وشين، ساء وشاء إذا كانت مفتوحة، وسين وشين.
кийинки тамгалар мына устаз сиздерге көрсөтүп берип жатат. Мына бул син жана шин тамгасы. Же болбосо фатха менен боло турган болсо анда са анан ша, са ша. Же болбосо эмне син жана шин болгон мына ошо эки тамга. إذا القراءة من البداية ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين. أقرأه مرة أخرى. نعم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين. Ушинтип устаз мына баштан аягына чейин окуп берди. Көңүл буруп туруңуздар. هل أتقنا نطق الحرفين الجديدين سين شين؟ Бул эки тамганы түшүндүңүздөрбү? Кимде кыйынчылык бар? الذي يجد صعوبة في نطقهما يعني يخبرنا. Кимде эгерде кыйынчылык боло турган болсо, эки акыркы эки тамгада анда айтып коюңуздар. طيب أنا دقيقة واحدة سآتي بكتاب فيه المطبوعات أفضل. أعطينا دقيقة واحدة. Азыр 1 минутта дейт, мен азыр бир ошол бир китепти сиздерге алып көрсөтөйүн дейт азыр иншалла. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. على هذا الكتاب يكون أوضح. Мына силерге жакшыраак көрүнүктүү болуш үчүн мына шейх бuyакта китепти алып келди. سأقرأ الحروف مرة أخرى. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين. من يقرأهما؟ من يقرأ هذه الحروف؟ من يقرأهم؟ Бул тамгаларды эми ким окуп берет? Окуңуздар. Өзгөчө мында буга чейин окубагандар окусаңыздар жакшы болот. Колуңузду көтөрүп микрофонду күйгүзүп окуй бериңиздер. Бисмилlah, Амангелди ака окуй бериңиз. Микрофонуңуз күйбөй калды, Амангелди ака. Бисмилlah, Рустам ака окуй бериңиз. Микрофонуңузду күйүздүңүз, окуй бериңиз. Микрофонуңуз өчүп калды. Кайра өчүп калып атат микрофонуңуз.
ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين. أحسنت كثيرا إلى حرف الشين، هذا جيد وممتاز جدا. طيب بالنسبة للنطق إلى حرف الشين، هل أحد من الإخوة والأخوات عنده إشكالية في نطق الحرف أو حفظ الحرف؟ Бұл мына ушул шин тамгасы боюнча кимиңиздерде бир кандай бир кыйынчылык бар, оорчулук болгон жокпу? Аны окуу боюнча же болбосо ушуну жаттоо боюнча, жазган боюнча. نعم شيخنا واضح والحمد لله. الحمد لله، جيد جدا جيد جدا. طيب نحن نعرف أن السين رسمه هكذا، يكون لها 3 أسنان ثم ننزل لأسفل السطر هكذا، وكذلك الشين وكذلك الشين. Мына устаз көрсөтүп жатат, бул жакта мына син менен шин мына ушундай жазылат, экөө окшош жазылат. Ондай 3 тиши болот дейт. Ондай 3 жазылат дагы, жана кийинки үчүнчүсүнөн ондай ылдыйга түшүп кетет. Син дагы ушундай, мына шин дагы жазылат. Окшош. جيد. يبقى عندنا حرفان أيضا نختم بهما اليوم، وهو حرف الصاد والضاد. صاد صاد ضاد. انتبهوا لشيء، هذا سين وهذا صاد. سين صاد. الصاد أقوى من السين بمراحل، أفخم من السين، أكبر من السين، أقصد في اللفظ، أقصد في اللفظ، فلا يتشابه عليكما. سين، لكن هذه السين وهذه صاد. سين صاد. Кийинки мына бүгүн биз ала турган акыркы бүгүнкү күнү акыркы болгон 2 тамга бул соот тамгасы жана лот тамгасы. Анан бул силерге мына шейх түшүндүрүп кетип атат. Бул син менен сооттун айырмасын билишиңер керек болот дейт мына. Син менен сооттун айырмасын. Бул син жеңилирээк айтылат, бул соот болсо өтө мындай катуу айтылат. Анан өтө мындай кичине катуураак болот мындай айтылышында дейт да. Мына син анан соот деп мына соот деп мына шейх айтып жатат. نعم، هذا أيضا من الحروف المتشابهة، الثاء والذال. ثاء ذال ثاء ذال. Окшош болгон ошо 2 тамганы мына айырмалап билиңиздер. Мына са тамгасы жана zal тамгасы мына. Са анан аззал 2 тамга. وأيضا من الحروف الأخرى المتشابهة التاء والدال. هذه تاء وهذه دال. تاء دال. Дагы мына окшош болгон 2 тамга мына ушулар бул та жана дал тамгасы. Та жана дал. Ушул дагы 2 окшош болгон тамгалар. نعم جيد. طيب التمرين الأخير الذي نريده، نريد من الجميع الذي معه ورقة وقلم موجودة أن يكتب لنا الحروف إلى حرف. هذا ضاد، نطقنا هذا ضاد، صاد ضاد، صاد ضاد. أقوى حرف في حروف اللغة العربية هو حرف الضاد. الضاد، لا نقول ضاد ضاد، لا ضاد ضاد. Мына анан акыркы мына тамга эмне дедик? Мына могу устаз көрсөтүп аткан лот тамгасы, лот. Бул зот эмес, мына зо эмес да, мына кээ бир ката кылып айткандар андай эмес, зо эмес да, бул дот болуп айтылат, дот болуп айтылат. Анан азыр дейт ар бир ушу сабакта мына отургандардын баарыңыздар да кимиңиздер
ручка кагаз болсо ушул тамгалардын баары тең ушул дот тамгасына чейинкилерди бүт баарын жазыңыздар дейт. Жазыңыздар азыр. طيب التمرين الأخير الذي معنا أريد من جميع الإخوة والأخوات أن يكتب هذه الحروف بخط يده ثم يظهرها على الكاميرا، والذي يكتبها ويكون مستعدا يظهرها مباشرة أو يرفع يده أنه جاهز. طيب. Мына анан бүгүнкү сабактагы мына акыркы көнүгүү мына ушул айтат. Ошол ручка кагаз болгондордун баарыңыздар тең ошо байкелер, эжелер баарыңыздар жазыңыздар, көрсөтүп, анан ким даяр болгон болсо, бул жактан камерасын күйгүзүп, анан бул жактан бизге баарыбызга көрсөтүңүздөр дейт. Ким даяр болгон болсо, колуңуздарды көтөрөсүздөр, анан көрсөтө бергиле. نريد أن نطمئن أن الجميع عنده قدرة على القراءة وقدرة على الكتابة. Биз ошо билишибиз керек болуп атат. Баарыңыздар тең эле ошо окуп жана жаза аласыздарбы? Мына ошону билишибиз керек дейт азыр. الحروف موجودة معكم الآن لمن أراد أن ينسخ منها. Мына көчүрүп жазсаңар керек болсо, мына силердин алдыңыздарга мына шейх тамгаларды бүтүп көрсөтүп койду. Ушундан карап көчүрүп жазсаңыздар болот. شغالة لو ظاهر عندك؟ يعني الكاميرا تكون قريبة بس نوعا ما، اجعلها قريبة من الكاميرا. Жақынырақ қылыңыз камераға. نعم، كتابة رائعة وجميلة، جزاك الله خيرا، أحسنت كثيرا. Жақсы. جزا الله أخينا الفاضل بمشاركته الطيبة وكتابته الحسنة. Жақсы жазғаныңызға, және жақсы бізге қатысып жатқаныңызға Аллах Тағала сізге жақсылықтарын берген болсын дейді. Дағы жазыңыздар, тартынбаңыздар. Жазып, бұл жақтан ұстазға көрсетсеңіздер жақсы. Бұл сабақта сізден қатысқаныңыздар бұл керек нәрсе да, бұл жақсы сабақта адам қатысқан болса, бұл дінде дағы үгіттелген нәрсе бұл. Камераны күйгізіңіздер, анан من كانت عنده إشكالية في الكتابة في هذه الفترة فلا بأس أن يؤجلها مثلا إلى الظهر أو إلى العصر ويرسلها على المجموعة وعلى الواتس. Эгерде ким кайсы эгерде окуучулардан кимистерге түшүнбөй калсаңар, же бир кыйын болуп аткан болсо, өзүнчө жазып көрсө деметсеңиз болот. Мисалы айтсаңыздар, бүгүн убакытты дагы жылдырасыздар, башка өзүнчө кылып түшүндүрүп беребиз. Мүмкүн бүгүн 5 минуттан кийин جميل، خط رائع، خط رائع. نريد من جميع الإخوة والأخوات هذا الخط الأخير هذا رائع جدا ما شاء الله، خط جميل ورائع. өтө сонун дейт. Кол жазмаңыз, өтө сонун экен дейт. Кол жазган өтө сонун дейт. أن يرسلها مكتوبة بخط يده ومقروءة بصوته وبخط يده، ويكون ذلك في مقطع فيديو يكتبها أولا ثم يقرأها كذا. جميع المجموعة التي معنا يقرأها، يقول ألف باء تاء ثاء هكذا. طيب. ولا يتأخر في الإرسال
بحيث أننا نتأكد أن الجميع أتقن حفظ الحروف وكتابتها. نعم جميل. жана баарыңыздарга бул жакта тапшырма дейт. Айтат, ушундай кылып жазасыздар. Ошо томганын баары тең жазасыздар дагы. Жана ошо видеону күйгүзүп туруп, ошо жазганыңыздарды көрсөтүп, анан баарыңыздар ошо тамгаларды окуп чыгасыздар. Жазгандарды окуп чыгасыздар. Жана ошентип анан видеону анан жөнөтөсүздөр дейт. Баарыбыз тең мына биз билишибиз үчүн баарыңар тең ушу тамгаларды жакшы түшүндүңөрбү? Билиш үчүн жана кечикпеңиздер дейт. Эртерээк тезирээк ошону жөнөтүп коюңуздар дейт. Жаласаңар жазасыңар, ушинтип жазып туруп, анан аларды окуп туруп, анан видео кылып, анан ушундай кыскача видео кылып, анан жөнөтөсүздөр. هذه مهمة جدا أن نتقن الحروف حفظا وكتابة. سنرتاح كثيرا إن استطعنا حفظ الحروف وكتابة الحروف بطريقة صحيحة. سنرتاح، ستبقى القواعد الأخرى بسيطة وسهلة وستمر معنا بسرعة وببساطة. Демек ушул мына сабактар өтө маанилүү дейт. Анткени сиздер эгерде биз эгерде жакшы тамгаларды жаттап билсек, жана жакшы жазганды жана жакшы окуганды үйрөнүп алган болсок, мындан кийинки келе турган нерсе баары тең эле жеңил болот дейт. Мындан кийинки келген башка эрежелердин баары тең бизге өтө жеңил болуп калат дейт. Ошондуктан жакшы көңүл буруп, ушул тамгаларды жаттап алыңыздар. Жана жазып, жанагындай тапшырманы, шейх айткан тапшырманы ошону аткарып кечиктирбей жөнөтүп коюңуздар. جيد. إذا أراد أحد أن يظهر لنا كتابته الآن وقراءته لا بأس. إن أراد أن يؤجل إلى أن يرتب نفسه ويقرأها بطريقة جيدة في مقطع صوتي يسير لا بأس بذلك. Эгерде азыр дагы даяр болгондор болгон болсо, мына бул жакта бизге көрсөтсөңүздөр болот. Эгерде ким эгерде жок, кийин шашпай мен видео кылып туруп, анан тартып туруп жөнөтөм десе, андай кылсаңыздар деле эч нерсе болбойт. Азыр даяр болгондор барбы? Дагы мына бизге эки бир тууганыбыз көрсөттү. Дагы ким дагы жазып көрсөтүп бере тургандар барбы? Бул жактан көрсөтсөңүздөр болот. هل الجميع عنده إشكالية في إرسالها مكتوبة مقروءة؟ هل أحد عنده إشكالية؟ Кандай бир кыйынчылыктар жокпу? Мындай оорчулук неме боюнча, бизге видео кылып жөнөтүү боюнча. جميل، خط جميل ورائع. بارك الله فيك يا أخي الفاضل، ما شاء الله. هذا شيء جيد ومبشر. شيء جيد ومبشر. Okuyup versem olur? هو يريد أن يقرأ. اقرأها تفضل. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد. جميل ورائع ما شاء الله. قراءة طيبة جدا وجميلة. بارك الله فيك يا أخي الفاضل، ما شاء الله. ويرسل هكذا الفيديو. نعم شيخنا. نعم نفس الطريقة هكذا، بنفس الطريقة هكذا يرسل الفيديو بنفس الطريقة. Ушундай мына азыр мына бияктагы бир тууганыбыз бизге көрсөтүп бергендей, ушундай кылып видео жөнөтөсүздөр. Сабакта отурганда мына өзүңүздөр ушуну жазасыздар, жана ушундай видеого тартып туруп, ушу тамгаларды дот тамгасына чейин өзүңүздөр айтып, ушундай кылып видео кылып жөнөтөсүздөр. نحن اليوم الحمد لله أخذنا نصف الحروف. إن استطعنا في الحلقة القادمة إن شاء الله أن نأخذ النصف الآخر والجميع نتأكد من أنه يحفظها ويقرأها. بعد كل مرحلة سيكون في اختبار بسيط وفي درجات. نبههم على هذه النقطة. يعني بعد أن ننتهي من الحروف سيكون في اختبار بسيط للحروف لكل واحد من الإخوة والأخوات. Мына ушул менен дейт, мына бүгүн тамгалардын жарымын алдык. Дагы иншалла мына кийинки сабакта мүмкүн иншалла калган жартысын бүтүрөбүз иншалла. Андан соң анан башка эрежелерге өтөрөбүз дейт. Бирок ар бир ушул даража, ар бир мархала деп айттык го биз өткөндө. Ар бир деңгээлди бүткөн сайын мына тамгаларды бүтүрсөк, мунун аягында
экзамен кылабыз дейт. Экзамен болот дагы, жанагы экзаменге шейхтер өзүнүн бааларын коет. Силерди баалайт. Ошого мына көңүл буруңуздар азыртадан баштап. Ошого даяр болуңуздар. Жакшы көңүл буруп, жакшы жаттап аракет кылыңыздар. نعم. أعتقد أن هذا القدر كافي حتى لا أثقل عليكم. نعم شيخ. نعم بارك الله فيكم. كده عرفنا الواجبات التي علينا، لأن نعم. كل حلقة سيكون فيها واجبات. الواجب الذي علينا الذي يجب علينا أن نفعله وكتابة الحروف إلى حرف الضاد وقراءتها في مقطع فيديو يسير، لا يكون طويلا، يعني يسير قدر الإمكان حتى يتثنى لي سماعه من الجميع، والتعليق على بعض الأخطاء التي فيه ونصححها حتى الحصة القادمة ننطلق في بقية الحروف إن شاء الله. نعم. Демек ушул менен сиздерге көп оор болуп кетпесин деп мына ушул менен бүтүрөбүз дейт сабактан. Ар мына силерге болгон тапшырма, мына ар бир сабактан ушундай тапшырмаларды берип турабыз дейт. Эмне кылыш керек? Жанагы видеону кыска эле видео кылып жөнөтөсүздөр, жазасыздар дагы видеого тартып өзүңүздөрдүн анан ошо видеодо анан тамгалар өзүңүздөр жазгандардын үстүнө анан жанагындай сиздер тамгаларды ошолорду айтасыздар. Жана ушундай кылып жөнөтөсүздөр. Баардыгыбыз тең мына тамгаларды туура түшүндүк экенбиз, баардыгы тең жаттаган экенбиз деп бул текшериш үчүн, билишибиз үчүн. حتى الذين لم يتمكنوا من الحضور يمكنهم إن استطاعوا سماع هذه الحلقة مسجلة واستفادوا منها تنفيذ الواجبات فليرسلوها أيضا لا بأس. نعم. Ошондой эле ким эгерде мына сабакка катыша албаган болсо дагы, бирок мына бул записти деген биз каналга чыгарып коебуз иншалла. Жана ошол жактан угуп туруп эле, ошол жактан дагы мына сабакка катыша албагандар дагы башкалар дагы жөнөтүп койсо деле болот иншалла. وأيضا أخيرا بارك الله فيكم، ونوى أنكم استفيدوا من بعض الفيديوهات المصورة التي يعني بلغتكم أو شيء التي تساعدكم في حفظ الحروف وإتقانها، لا بأس بذلك. Ошондой эле сиздер дагы эгерде өзүңүздөрдүн тилиңиздерде дагы ушундай араб тили боюнча, тамгалар боюнча дагы жазылган сабактар, видеолор болгон болсо, аларды дагы угуп, алардан дагы пайда алсаңыздар да болот дейт иншалла. جيد إن شاء الله. بهذا نكون قد انتهينا بحول الله وقوته وتوفيقه.